Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa dagiti Salmo Kapitulo 1, versikulo 1. Nagasat ti tao, adi mangipangag iti pamagbaga dagiti managdakdakas. Di natuladan ti aramid dagiti managbasol, kandi makikadwa kadagiti mangrabrabak iti Dios. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Arakmat manin ti sangsongwan, pare Alex. Anya manin. Ala. Agtugaw kagi dito, uminom tayo ti arak, Nilson. Beta ka diti makagapuno apay nga text na. Apay, di mo ka di kayat, pare? Ada pa nga min trabaho kay di bangkag inton bigat. So, sana mabalin nga agsyatak. Ramanam lang, pare. Kan may sapay, amangan no, day tapay ti pagrugyan ti pamikan ni bakit. Apay, ipalubos mo ka di. Alapdan na ka ti asawam, pare Nelson. Ato yung paluto mapulutan, lakay. Agyaman na, Christina. Nangagkutimbagam kini Nelson itay. Apay ngamin ay apilitam nga uminom. Kat di na nga rod kayat. Awan mati dagas na. Baka tudo Ala, nagsyatan, pare. Raman ang matlang. Saan, pare? Inton maminsan tulangan. Patakon, bakit? Ne, kunak man o da pagsaritaan nyo ka ni Alex, lakay. Inayaban naklang matat no uminom kami ti arak. Anya? Uy, di kagdanat. Kabayalak mo ta kontrolon ti bagik. Maragsakan ak no kasta, lakay. Siya kung tiagtupi ka dagiti bado alin ang baang bakit. Si kalatan tiagluto iti pangrabyan ta. Naimimas ngamin ti lutom kahit. Bolaan nakmanan. Ne, nasapa ka mo't anagriing, lakay. Mapanak iji bangkag bakit. Tagmula akman iti tugay. Urayan nak nga rod, taag kape aksak bay amapanta. Saan ka na sumurot? Dito kan balay. Ay, saan na mabalin Naskan atulungan ka, tapno ado ti maimulat Sino nga tagluto? Adamot ti anak ta. Awan klase na? Awan, holiday ngamin ita. Masang nga rod, agkapikan. Tagkuyog ta na mapan iji bangkag. Kunak man no nakaluto kan, bakit? Saan pa'y alakay? Naibusgayam ti kayo. Awan ti pagsungrod tayo. Ay kat, inka mangayo Anya pala raramidong may? Sikak ko man taawan mo ti trabahom. Ala, agrobat ka kitin. Tapno, makaluto ka niti pangaldawan ta. Ne, si kamot ti lumabas iti paraangan may mare. Ne, kasla nagdagsan day tawit mo Ay, wan nga rod mare. Ay na, nakakaasi kamot. Ala, ibabampay. Ni Alex ngay ngamin. Ay, sana mapang namnamaan ti asawak mare. Sana bali, takabaulak pa'y mo't. Ala, agmerienda ka pa'y nga rod mare. Adalinutok akamote. Saanin mare? Ni, apay kumaasaan, kat madlaw mabisin kan. Naskan nga agawid akadagos mare. Amangan no makapungtot ni Alex kanyak. Kasta aya. Sige nga rod. Agan-anad ka Ituloy tanto laangan ti agistorya iji karayan, inton pa naglalabamanan. Ni Christina kadidyado ti awit na kinasarita may tayo na lain bakit? Ni Christina day jay lakay. Isuman ang timbaw ni pare Alex mapan mangayaw? Ay katwan day jay pay laang mat atao ti kunam. Masyanak unay ka ni Christina, bakit? Uray siyak. Narigat mat ngamin no makibiyang takadakwada nga agasawa. Amang datapay tiguraan ni Alex. Tilang may tulong takadakwada, kiti pa nagkararag ta. Asapay la ko mata malawlawagan ti panunot ni pare Alex. Husto ka lakay. Sana bale, i-request kun to simbaan nga ikararagan tayo ida, inton addamanan prayer meeting tayo. Pare, sa dino ti papanam ngay. Ay, inaksukunan di bakit?
Tulunga kamang bagkat ka dagiti linabaan na. Anya? Ay, under disaya kamot nga rod, pare. Saan mo pare? Sika nga. Di mo sukunin, di bakit mo? Saanin? Kabailan nan nga yawid dagiti linabaan na. Ay, uwan kayang pare. Amangan no, kayat mo ti sumurot kanya. Ije sintro. Anyat aramidin tayo, Jay. Mapantagbar, pare. May ti Jay. Ato ti chicks. Saan na saya ati kasta planong pare Ha? Hingga kiti nagperles. Taurayin ka dito kalsada. Tapno mapadasam ba ta? Ay, saan? Jack sumurot pare. Ha? Tulungak ti asawak. Ay, lukas ta nga rod, pare. Talaga nga under disaya ka. Nagadumot day tabado alin na ba ang Mari Cristina? As ino ngay timang bagkat ka dagita. Umay ka din ni pare Alex? Saan, Mare? Ano sa kun abagkatan Kabaalakmat. Nagadumot day tamare. Agtalag ka kadinghanyak, Mare. Kabaalak abagkatan amin dagitoy. Okay, dakaw. Nakalaba kayo? Nalpasa akong lakay. Urayot lang ang amalpas ni Mari Cristina. Kwa. Ore umuna kayo ng agawid, Mare. Sumaruno ak tulatan. Ani, saan ang mabalin Kasano ngayon o dada ka sa mapasamak kan ka? Kan may isa, nagkuyog ta nga imay ditoy. Iso nga agkuyog tamanan nga agawid. Okay laang, Mare. Awan mo't pagdanagam. Mabiit man laang. Tulungan ka laangan amang ibanlaw kadagitili na ba ang Mare? Ala. Yawid kong dagitili na ba mabado ba kahit? Tagkuyog kayon ton nga agawid ni Mari Cristina. Ne, imay kayo mat dito'y balay tatang. Ada ka di masapulyo. Ada ka din ni Nelson, anak ko. Awan tatang, napanidye bangkag me. Ay, ada ko may bagakin kwa na kahit. Urayan nyo biitan Agawid to day jayan, inton madamdama. Sige, urayak lagay. Ay, gayam. Kasla nakita ka naggapu ka di balay da Cristina ken Alex di kalmat. Wen tatang, tinulungak man ni Mari Cristina anang bagkat kadagiti linabaan na. Nasayat day tangay naramid mo, anak ko. Ay, saan nga min atulungan ni Alex di asawa na? Taday talag barbar tek tararamidan na. Wen nga rod tatang, nakakaasi ni Mari Cristina. Ay, wen gayam, ada kape dita termos. Amang ano kaya tiyuti agkape tatang? Ay, wen man. Ay, kayat ko atag kape ti barakaw. Mabit lang nga rod, tayalaan kayo iti tasa. Alex, anya tinaganday ti lalaki ang kadwam di ti ladangwan? Ni pare Nelson day ta, Kelly. Nagtaelsikan. Di mo ipaga, nagkrusunada ka kinkwana. Panagkunak katuan. Ada ka di cellphone number na kankan? Ada, kumpare nga ron day ta. Itad mo man ngerti number na kanya. At asawa na. Anya ko manood na asawa na. Makipagaya maklaan man. Oh, at iti cellphone ko. I-save mo man kit iti number na. Sige man lang yan. Buti nga rodan day ta cellphone mo. I-save ko ti cellphone number na. Thank you, Alex. Hello? Hello? Si kakadiday ka, Nelson? Sino ka? Apay nga maamom tinagan ko. Kelly tinagan ko. Kaya't ko kumati makipagayam kan ka. No? Awan ti ako nga. Sino tinangalami ti number ko? Saanan anapatag no asino tinangalaak iti number mo. O anya, mayat ka makipagayam kanya. Pasensya ka na. Awan ti oras ko para kan ka. Ano kayat mo? Akita ka. Awan ti oras ko para kan ka. Addan asawak. Ket jak kahit amarakrak ti pamilya abinukol ko. Ni pare Alex ti masabat ko Kasla na bartek manen. Pre! Sigamat gayam. Naggapo ka di ba na ni Jibang kagyo? Uwin pare. Sika, sa din mo tinagapwam? Nabartek kan sa Napanagijay pare. No kasta,
Saan ka nagawid iti Kalman? Wen pare, nag-overnight kami na nagsarasarita iti kabarbaro agayam ko. Kung nagtumot ngamin kan ka, sumurot ka, di mo ba't kayat? Anya nga Imbis ko matulungam ni bakat mo pare. Dahil takit din nagbarbartag tararamidan. Naragsak tagbarbartag, pare. Ay, wen kayam, pare. Nag-text ka di kan ni Kelly? Basta. Sikat tinangtid iti number ko iti Lydia babae, pare. Uwin pare. Siyak nga rod. Sexy kan napinta sa babae dahil pare. Lagpo daw. Amom, imaluti bagina pare. At ayo anapin pintas ngam ni Ronaldin niya asawa ma. Pangasim pare. Kasaritam to, kat ibagam adin ako nawawagan. Nakararti ka ba't pare? Awan di yung pagdanagam ta sa anak mo niya gipulpulong kini bakit mo? Iba't patag ko ti asawak. Kat jak kayat nga agaramid iti pagsakitan tinakam na. Ne, itay pa yung agre-ring ti cellphone mo, lakay. Apay adi mo sungbatan. Ang mga nooda na patag nga ibagaday ta umawawag. I-cancel ko man langan. Baybayam lang dita. Amangan nun ni Kelly mananday ta. Sino a Kelly? Jak man amo bakit? Inted ka nun ni pare Alex ti number ko kun kuana. Anya? Ne, apa nga intod na tinumber mo iti dayta a tao, no di mo matgayam am mo? Kayat na ka nun ti makipagayam kanyak. Ala, buto nga ro ta cellphone mo, tasyak ti makisarita iti dayta a tao. Saan ta in-cancel ko nga ro den? Di mo sayangan ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Ti kasayatan kit di kat i-block kon. Tapno di na kon maawagan. Agpudno ka man kanyak, Alex? Sino ni Rosette iti biyag mo, ha? Rosette? Agindi di ka pailaang dita? Ti kunam siguro. Jak amo ti maipapan iti babae man niya? Agindi di ka pailaang dita? Ti kunam siguro. Jak amo ti maipapan iti babae man niya? Anya? Di ka makasumbat tapod no ti imbagak? Nabasak amin nagiti text na kan ka. Isumat lagayam adi ka nagawid ti may sa Arabi. Tagayam? Naturog ka iti ayan ti kabit mo? Ay! Imbes sa sermonan lang, ha? Inkakitin mang ito sa riti kanak. Pagserbihan na! Tasak asawam! Di ka mo nagkasta-kasta papispisan ka dito. Dahil tari saan na mapasamak, Alex. Agsinatan kat makaamo kamatan iti biyag mo. Abay nga. Inananusan ka, uray mamartag ka. Ngam ti jakon maanusan, ti panagbabaim. Di ta ka manlangan. Christina! Ay, padum ka di kita awit mau. Wan tata. Ay, sa dino nga iti papanam. Agawid ak pailaang iti lugar mi, tata. Aglablabos ngamin ti asawak. Jakon maanusan, tata. Aglalo pa ita, nga da babae na. Anya? Day tatipudno, tata. Inted na pa iti number ni pare Nelson iti gayam ng agtrab-trabaho iti bar. Naimbaglangan ata saan akaskan kwa na ni Nelson nga anak yo. Husto takunam. Kanayon ngamin ang makimisa ni Nelson. Kat imposible nga agarabid day jay iti dakas. Ay, nukas kumamot ka ni Nelson ti asawak. Ang mga nusan akas to iti kasasaad ko ita. Anya ngay, kat ni Alex pa'y laang mat amamartak ti naibatog kanya. Ay, tinasayaat. Ikararagam ti asawam. Saan ngamin ang mapan makimismisa? Iso akas jay ito ugali na. Nagalas. Timanaw kanugaya mo ni Mari Cristina iji balayda. Bakit? Anya? Natakwatan na kanu ngamin ngagbababae ni pare Alex. Ni, sino ti nakadamagam iti dayta, lakay? Ni tatang, nakasarita na kanu ni Cristina iti agsapa. Ay, una yun di kasta na pasamak. Ay,
Naimbaglaangan tasaan kamot anak ki textmate iti dayjay a Kelly. Ado ti sulisog adumtang bakit. Ngam, agkid kidaw aklat ta iti panarabay ken tulong ti Dios. Tapno maya dayo aklat ta iti sulisog. Lakay. Napatag tayo pamilyak. Katjak kayat ang madadaal tinasaya at alinnangin tayo. Dumtang latta ti sulisog iti biyag tayo, nga makaliklik tayo no adda Dios iti puso tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon Virgie Paclay, musika kan computer recording technician Dante Martinez, sound effects Isagani Bollicer. Isang sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.